Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengecam keras Kami mengecam keras atas pernyataan Presiden Prancis atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron Emmanuel Macron alaihi laknatillah alaihi laknatillah karena telah menghina baginda Rasulullah karena telah menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakar. Mudah-mudahan terbakar. Ya. Takbiran itu berbuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.